Sanibonani. Uhamba ngendlela lo okaMabeyana. Ngaphambi kokuthi ngize ngiye kude, ngifuna ukuphendula uLokhuzana. Ufikile Mbalula. Ufikile Mbalula angazosijwayela amasimba. Angajwayela amasimba ufikile Mbalula thina. Ufikile Mbalula angazosijwayela amasimba. Jwayela amasimba uLokhuzana angajwayela amasimba ufikile Mbalula. Asiwona amantombazane thina. Asibona abafazi. Ufikile Mbalula angajwayela amasimba. Lokho nje akakwazi, ngiyafisa ukuthi ifike kuyena ukuthi Fikile Mbalula asibona abafazi ungajwayela amasimba thina. Ungajwayela nje amasimba amakaka thina. Asibona futhi thina abafazi. Asibona abafazi thina Fikile Mbalula. Wasitshela amasimba, ungazotshela ukaka lo sitshela wona. Fikile Mbalula uqaleni ukubona ukuthi lelizwe kufanele libe ibanana country. Uqaleni ukwazi lokho. Uma abona uFikile Mbalula nabangani bakhe belutha kulelizwe unamacala emlandelayo nayo uyanuka phu. Ufanele kumadlanga ayophendula. Yibona abantu abalutha le country bayiphendula ibanana country. Uzositshela amasimba yipi ibanana country athi sizoyenza lelizwe. Fikile Mbalula angazositshela amasimba thina. Angazositshela amasimba Fikile Mbalula. Futhi uFikile Mbalula kuyona into enga-addressa thina. Ngeke addresswe into efana noFikile Mbalula thina. Sesifuna uku-addressa amadoda hayi abafazi thina. Nalaba bafazi laba abanye abaninga omnyade khuluma amasimba la ngikhuluma amasimba. Siyacela ukuthi nakhona lapha uhulumeni phambili phezulu asinga-addressa abafazi asadressa amadoda. Ufikile Mbalula umfazi singalokhuza singa-addressa uFikile Mbalula thina. Asikwazi uku-addressa abafazi thina. Sifuna uku-addressa amadoda manje. Asizona into zokudlala thina. Angajwayela amasimba uFikile Mbalula. Uthi abantu bathatha umthetho bafaza nenzabo. Uhluleka into engabe eyikhuluma lapha bahlulekile nohulumeni wakhe. Kule NEC bahluleka izinto abazokhuluma ngazo zokhuluma amasimba la. Silungisizwe la enihluleli nidayisile naleza laba ibanana country. Kumanje sineyinkinga esinazo ngenxa yeni. Angazosidakelwa thina uFikile Mbalula. Futhi singa-addressa abafazi. uFikile Mbalula ayikho into azositshela yona thina. Sikhuluma nabafazi. Yini azophila Mbalula? Siyakhuluma nomfazi thina. Njengalomfazi lo amthatha lo baba lo ophethiswa amthatha wamfaka lapha ku-Defence Force. Wafaka umfazi yini ona le yini lento le. Lo mfazi obuvithikile wavuthuka ophelele impuphu. Ukhuluma amasimba naye la. Nalomfazi lo ukhuluma amasimba njengaye lo mfazi lo omnye uFikile Mbalula. Uthe balindele izwi nje kumongameli lo mfazi lo ya. Vele ikhona i-Defence Force ngaphatha umfazi. Utho nje lo mfazi ovithikile ogugile into efana ngabihlele ekhaya uzokhuluma amasimba la. Xa uthi bonze lento abayenza lapha eLokhuzeni ngo-2012 eMarikana xa ukuthi uzonzeka ngeke yenzeke lento leyo la. Lokho ukuthi ngicabanga nizosibulala. Uma nisicindezela sikhuluma ukuthi asithanda ukuphathwa kanje ngicabanga nizothumela amasotsha. Xa nizonza into enayenza ngoLokhuzana nge-COVID-19 naletha amasotsha lapho ukuthi bazohlukumeza ngicabanga nisazokwenza lokho la. Phela isikhathi salokho la. Kwayena lo baba wakho wena mfazi we-Defence Force lo. U-Angie bani Motshega lo. Khuluma amasimba la uzothi balindele izwi lamasimba wazi yini ayazi. Uyakwazi ukulwa wena. Uyakwazi ukulwa. Uyazi indoda ifaka kanjani? Uyayazi lo mfazi indoda ifaka kanjani? Khuluma amasimba uzothi balindele izwi. Izwi la lizokhishwa yilo ngoba kwayena lo ufuna bhena namacala akhe. Kwayena lo ophethizo ufuna bhena amacala akhe. Namanje sifuna impendulo ngabantu abafa eMarikana. Kodwa dutshula abantu bafa abantu. Ngoba evikela imayini zakhe. Abantu belwa amalungelo abo exhashazwa. Hey. Nakhona la eParliament abangasithumelela abafazi thina. Asiyeke into zokhuluma nabafazi. Bazi nabafazi. Akusadlalwa phela manje. Asadlala nengane. Athunyelwa amadoda thina la indoda ezothunyelwa kithi elindele ukufa prepared ukufa. Sizozana ngabafazi oba thina sikwazi ukubulala umfazi. Asimbulala thina umfazi. Thina sifuna ukuthunyelwa amadoda manje alindele ukufa azobhekana nathi. Ayikho umfazi uzosabisa thina.
nisabisa ngabafazi apha amadoda ashona apha amadoda la uhulumeni awekho amadoda nisithumela abafazi hey nina sithumela amadoda adodile ufile Mbalula uzokhuluma amasimba la inyongo la ekhulumayo mabe lutha le country bezinto abayithandayo ababonda ibanana country ilokho esikulelayo thina ukuthi lelizwe usebenza ibanana country niyalutha nje left and right niyalutha nivela kwamadlanga la nalutha le yonke into nalutha konke ama departments niyalutha uzositshela amasimba lapho usubona ukuthi abantu mabelelize manje bathatha umthetho bafaza endlini ukhuluma ngamuphi umthetho niyawazi umthetho nini ukuthi ufule Mbalula ngazosidakelwa yena futhi ngesikhulume nathi asikhulumi nabafazi thina khuluma namadoda umfazi loyo umfazi asikhulumi nomfazi thina into ekhuluma ngacabangile sifuna amadoda thina futhi umuntu ofuna uzokhuluma nathi manje indoda eprepared ufa futhi ungakhulumi nathi futhi mawuza kithi uzugadiwe impela ungene kuyihipho le yamasotha uhlale phakathi thina mazokhuluma nathi ningazosicasula nina ningazosinyanyisa nina sidelela abantu bokuhamba basidelela basengamavili ezweni lethu ingane zobaba ziyahlupheka hlupheka ingane zobaba la emva kwalapho nitshela abantu bokuhamba ukuthi thina singamavila nina yikho sithuka abantu bokuhamba kuthiwa singamavila sazi lutho asifundanga zifundile ingane zobaba okufundiwe la abantu baqashe niqasha abantu bokuhamba ngazosidelela nini hey nina hey yabona into enicathi ngeke siyenze soyenza sifuna ukuthi bawuzosikhuza osilamula ngeke nisasilamula manje ngeke nisasinza lutho lento enicanga ukuthi ngeke siyenze sizoyenza thina nizosibona ukuthi sinjani sizoyenza nisabisa ngabantu bearmy ukuthi bazoza bazolokhuza thina bedutshula leko Cape Flat amasotsha nginawami sefe badutshula lapha bafa natshani labo bantu labo thina bahlula ngisho amabhoda la abantu bangena bekhona bangabe sekufanele bazokwazi ukukhona thina njengoba sinje bazokhona thina bazosikhona thina bazokwazi ukusikhona laba abantu enikhuluma ngaba amasotsha niyakhoda abafowethu iningi laba inqwaba bamsana into enenzayo dayisa ngabo bamsa kwamanye amazwe bawubulawa lapho lokho kuthiwa enje Moseka nje uzokhuluma amasimba ukuthi balindele izwi president izilokwenzani lelo nganolandila amaswena asale ko Cape Flats bafe bawabulala khona azokwazi ukukhona thina mase kufanele alwe nathi azokwazi adlana amandla okulo azosivimba File Mbalula ngasitshela amasimba thina angatshela amasimba thina tshela ukuthi ibanana country senze ibanana country phezulu lokho enikwenza kulelizwe nilutha kulelizwe leli ningazosithatha kancane nini aniwazi amadoda nini thina sokudla uphile sokudla inyama sokudla thina ngeze sikose ngisho ukose sokudla thina buhlazi hayi sibulaleni nje vela nisibulale singakenzi lutho sivele sibulaleni File Mbalula sibulaleni no enje Moseka ngoba kusho ukuthi uqonda ukuthi ufuna sizobulawa amasotsha sibulaleni kusemanje ngoba namasotsha ngeke asiqede sibaningi kabi thina sibaningi kabi into ethu civil war ngizoyibona manje ngifuna ukuyibona msana ukusiprovoke nisisaphe singayikhona asikho lapha esiya khona lapha esenikhona phambili you are too forward liluthizwe naqeda la nalutha ama departments lapha nalutha niyafuna ngomadlanga commission sathi nesibinzo nafile Mbalula ngizokhuluma amasimbeni la khuluma amasimbo khuluma umhlanzo waye njalo okhuluma la uzobuka ngathi la iluthizo naqeda uzokhuluma uzobuka ngathi la thina sithumela amadoda ayabafazi sonto zokudlala thina sibulaleni man sibulaleni
hawu